aba South Ankole Diocese bashaziremu Okwetebekanisiza ekiro kya Mariam Mangadarena bari kureba abarwaire hamwe n'abazire bari kubaha obuyambi hamwe no kuburira injiri omu marwaro. Aba babiri bebembirwe omukyara w'umureberezi w'obwa South Ankole Diocese. Turyo musande yo celebrating Mariam Mangadarena, omukazi owabandize kureba Yesu yaheza kuzoka yarwo mu kituro, kandi Yesu akamutuma akamugira ngo agende ajanzaze amakuru marungi. Mbwenu umucwe gwitu twagira ngo erizoba tutayayire kandi turukuratira turukutoya Mariam Mangadarena. Ririya nahimbisibwe omukyara w'umureberezi ahabwa South Ankole ashabere abakazi okugira kugumisereza omumaka gabo hamwe no kugira rukundo. Mushize tuyagura amate akasende ko gura amate tukakozera ki garho ebyo nabyo birete ki obusasi turahawe konkarishe n'keza kutasiya Kristo magara gitu atumara obusasi nango obusasi bwakikaho nobo ino kwe bacara nimbashaba inamwira bacara bato mwishirize mukama azome tumayani turyo mukuburira injiri kandi sandeji za kugihendero rwa katano ubuturabe tuino mukoro muhango ubwo bureberezi abantu bonana bazakurugeshona n'enshonda omumarisa gabo no masaba Deacon Gona sakwe kunganyira aha St Matthew's Cathedral cyamate. Bamwe ahabahirwe obuyambi basimira abakyara aba Christian Women Fellowship ahabo kubakwatiraho. Anashemererwa munonga abonye nyabatayira kandi abije kutureba mukatwumuriza ubuzima bwahura twashemererwa munonga ite twamangupine y'abantu owakubasa kushikoha ekintu akakuyamba Gashakwa Simon Ayamba.